bara kabisa bakuru ko banasungusi bana nyanje tenga ndokana samalieta kero nkuete by the way na engero ya tukide kemero ngibire na ibere chinsa isa tuchibono mambenza de Africa ya moche ni nkai musiki CFM your number one gusi vernacular radio station ibire ngoto nyarubona batambide bimero ngokenda naye nokutana yemo ninde nabageni ya studio mheshimiwa Caleb Onduso aka Mtetezi pamoja na mheshimiwa anajulikana kama Vinley Okenye wote wako hapa ndani ya studio asubuhi hii togendera kwa chinkwana lakini totaragendera allow me endara kunyuligoro ya avenues because avenues imwe bako kwa nemi ya iko bago support na go finance abantu tokoroka stockist sonyo kole stockist by the way no wate agrovet kero no wate storage bando kuna biashara yako pale unajua ukoenda kuia mali au korwa a common place amonjo motegereri kero kende na be stock ekokokea ji customer chio chiko na gocha baguna kubulinga bana tupatie hiyo nini tupatie hii na yabono iwo kumetinga ga kistock yankere ko barachi bagende oruwao usiwe na wasiwasi ngicho ayenga avenues na wako wakanira si supplier au si distributor ogo mali ali utagete arafu arabu bakane ngora kurigire barumuga no nubwo amatubuli gati yayo ni stockist ni distributor yao si supplier so wakienda pale wanajua hiyo story yote kuruga wama ya wakanira mali yote nyina mali utageta 500,000 if it's 1 million wakana yorete rumbaka ase duka yao wose agrovet yao gendere ko kora kiko gendere konia alafu mambo yanakuwa mazuri tena zaidi barabu ko baira ni ngora kolenga namna mu ko agree na beko ba 3 months 2 months 1 month na boko ira nonya 1 week tebwa timuchando kolenga na buna murai gwana ne unanipata so na bali ground ase county ya Kisii Nyamira pamoja na Migori wako area kabisa wamekita kambi na boko ba Grace Migwetera noti AMO isato enoti 00111133300 nero 0111133300 at the same time na boko banyora asukulikia sokobata star 789 star 89 hash ukobata star 789 star 89 hash alafu ujiandikishe moja kwa moja na mambo yanakuwa mazuri. Anasemaje? Usikose msimu chideke merongevile na isano chinsa zote chabona maambia asege keka sana kirebosio tutakuwa tunarejelea mazungumzo yetu moja kwa moja ngoja kile baadaye. Bale wa we koro na basan mbe osani boy wa mi tole na matukaya na mabe awanto wa mi tole na matukaya na mabe matukaya na mabe
nyanyombemo asigonye abaras kabisa kea nibone kinyongo bana gotabagaburikani kasini ya segendo kya yenga matukaya namabe musunte no burabungi bikoriya mo engere yatugide ke 25 na isto chinsa tuchobona mambia bado naondo bale nabagani bana igase studio mheshimiwa Kale Bonduso anajiita mtetezi igakorwa ali Gitenga on the other hand niko naye muite Vinley Mose Okenye nerega kurwa segodilia bugitaurio okay. Wonsi nekero kubikebo MCA bakurigia igo barase chama ya UPA ndivyo wanavyosema jamani. Igo tukirana chinko na chita ya maseye mo alafu kuona hali namna gani. Tiga turachaka ngoga iga na hon kalbike ntungire kwa gukwa na kero tugende break. Aba tanga tukirana abano tugoja kira subwango. Do you remember? Yeah. You read us together? I can remember. Okay, chakira wale kunyiride. Muske kwa rekodi about Abasai. Nabatumikire. Very correct. Very correct. Because organism are very too much in the, both those that are in political class. They are using youths batumira Abasai batusomete to what all technology and the communication skills and all tactics we have them at hands. They are using us otutumia mna chinu abo sirunguchi abo koligeli obanene bwabo. Igo mna chwaza station yetu NKFM 94.1 etutete ukana ege kole kyo kyabanta bababwate kibese gutumia Abasai konyora umaarufu Abasai ne ntutwetome twanse koliye bitoki twanse kolinga gitoraga chinka cheito abayiboli baito batasometi na barole tule very productive to our societies because at the end of the day kitoko rates bono rating yakorya makweli msidudus Abasai to kwa bangi ntwikire mojeri. We are very reckless with life. Abantu babari kibese bawo tutumia kile tuachira maandamano ositwaenda asa monta mheshimiwa watu mwigoe twa chaotic twarwana utwakwa abantu kwa masasi twakwa and we lose the essence kira bible bale to ile school to kole so that we remain productive to the community. Honale gocha boli muna Abasai bana Bagitenga ebe muma ebe nyabine ebe mbusaga ebe mitaburo ebituo byonse bya Gitenga ward. We must say no kutumiwa n'abaheshimiwa bali bagocha abakuru basa bali baroba bwati kibesa batabwati track record ya magendero singinje kutumia kibesa kutusiri. Okay. Yeah. Asante sana. Why do you think Abasai bagwanje kutumika ase chi function bune chi nakoleta chifurugu hapa na pale? Msidudu sincharatole Abasai tuenspi mkonja tukonja. Okay. Ndio maana ninasema tushike kura tuchaguane vijana. Igo mugwaka no kwenda saving to. Ja. Toko ewe fuyemo 2000 3000 twabe kuchigali chile haya de Busaingo tuyirumba kusemba sitwali ko irwa sa montaka bwato mwigoye tumurwa mu na chiguni. Bono ntune chiguni chiwo chikotachu. Barabu bale ogo chenega chile tinted chibwate birasio babwate security saine intwe tubeira amakombe tukayewe emete ya makombe tukayewe amejo tukayewe chinsara nacho our defense. Munkubodi Abasai. When did we stop thinking? We started being used by politicians. Bible batuire school, you have enough capacity. Why can't we reason this time we change? We say no to goonism in our nation. Alright, asante sana. Tima ndiko se kwa mategera ile. Yes, na mwigule bya sana moralia. Okay, njama ngana goonism uri ndaraji go gendare. Umuntu gutumeka goonism kwanza abantu bagutumeka goonism n'abana siasa. No mateta baudi nero gadia mwana siasa no morai. Ono nje no morai nje ndi mwana siasa. Ande wone kero morai yango ko boli orandigere biyaiga. Uni simu orochekero ko ndi ngaya makerari bwana go chwatune guni na ndatika. Na yoro je monto kabisa o yameti kabisa obwato moto bwo kombe o maide ngana yata kete kwaka. Na yoro chaka kakongo kakari ka kwa kunene guni na ndakandika tikare chaka kakora chikambe njesire wika. Iko bono nje amangana guni simyani egento nkange debi. Ubujiguni echo amonese ikina kige tonkange debi ngwaro chekero kende gamuno umwesimiwa macho ngwaro chegenda jiguni cha korte kenyali chiko salibo chiko salie meme kutana yae
kintu kilikiangecheti sana ngwaro muna ososi moisonde ngwaro muna ataki ugali geline chiguni yani chiguni negente kebe nande nche yani tindi gwanja kabisa mangana guni kine gento ngangete kabisa lakini nande bone gentanda keke chikiangoki abantu abatokubuli nabuko rugali bogetauri ugali onde tayo anjete mangana chiguni no nyene sande yende yeta kurumayoga ndu agenda umuchange kanisa gete gali umupasta akazoinga gakimwali gwanja mochi gagocha motuga iga mbasabere mo base kujigotwara mangana yechiguni go goitana ga bwikyagera goitana nge ngo tokonya lakini hata beranga bana siasa na bako tumeka chiguni nje bana tuni mwana senje no morai igonta ketenge gwegasi yu ninyokie gasi kabisa munange bangete igo mo pastori imbuya sana to sabera aganda akakemea mangana yechiguni sana igoti ngo akobako chiguni kabisa ikyagere chigo sai. Okay. Yamana sana morali. Asante sana jamani. Mwenje motere no gwetu na bakure sabo bana basae bagwetoma kabisa batabirenga it is now or never. Banki batabirenga anki bachire koyeganya basterai kabatabirenga no. Lazima tuamke and we take it. No ndega igana Caleb Onduso pamoja na Vile. Yes. Nomination ngo koreka na chile. Yes. Etoke tovueti. Omwa irwe ticket ya upa. Nkiora kore. Okay. Maitege ntege tangani asiyekubali kushindwa si mshindani. Iko bono nje iko munango nyako nimanye tena ki asisi aso kubungoro no kubwangoro. Iko bono nje mangananga goseni nje mbu goso monta nje timbu atinda amwa munandiga. Imondo nga wairu iko yo mo iko na ramunamo lakini nimanye tege ntonde shwa kabisa nimaitenga tikidi nyakongo kinko yaku na bongo cha kwayo. Nandike ntonde shwa ngelina ki bogetauri bono igera ndie inje ngobwate geteke nge minyoki ingo jiwika nande ngere linonde ikiagera bono umaite munande chenzi engeiga ekerona kiairu am 22 years ekerongo chiwoke bwatoka onyore ni minyoka nonye miaka 5 aya mzidudusi ni minyoka nani miaka 5 yoka na bongo ngorana na ki na kolire na ki muno moyo no ngete mbe konye ne chi street race cha takire obuparo bomba cheche buya na bako nyona na kolire gasi abantu baitabe na ki mwana oyo ndoje no nyuri ngo musio mokengenjeri onera kole kwani Daudi nenga ki angana tata iko bono amangana nga ndamwa mugosena tinga titi ngoye kunga gose tikiti etikiti na bakorase na rwanire goikera manya koye ku etikiti go Kenya. Yes. Yokora kananga nabo ubwoto bumane bwisana no gosamiriyo konna. Ninse mertinga okenyorandi kiagera garende msio roro sai na iguko nyagukwa nanga no bochumba tagite nandi gongo musabira sana nandi sikubuli bochumba obu na bango bumuntu sana igongo tebanga imbuyari kiagere gasiaga ndata gokora njetinda tingo tebanga mbombo bali ikiagera otemira sa kunyara bono tebenga no mobali igaye nayo gakarumya bono otemira sa kunyara igobani kirugo kiria nya gotebata gitikio bochumbe ko mungo koboka kabisa 100% ndabo tangu chinde egera ndigire kikende ngaine tata manyoki bo gitauri erabe na beke ameke ngao go komoko boko. Yes ya ndaba se ko ba UD yani kiama kilikia UD ekero kikio kilikia ruto tinta giti montonde bwasyo ko support ruto ko boko njeti mota giti ndagete tobe ngwara muna bagere bali goteba jeshi ya papa na njini ko jeshi ya Matiang'i na montonde ta kondusio ngobana onde sai Matiang'i ndani. Asante sana. Sijui unalipi yogoteba bwana Caleb ikegera ntubwate siasa bono omugusio chire national na ende Matiang'i gira kuligine kubu president timatie kinga kikera ba affect inu na basae asenchire ya mugusio yende. First again tese siasere number 1 tetaba usibon spirit jensi siasere twebe ichisera tutigo seru chibesa because keletoka na national number 1 we must stop obonyomba umugusi anchigesa kukirikende gisiko geto echikura lini ntogambe nyomba yito nenke lakini yasaye bwanchire utwakira maguta Matiang'i ochire national igeruko nyoro umugusi omonena gotenekero gwanza kupinga Matiang'i no muntu okoirusi chianga erebieka bogitirianda konigesa kukia ebobe igona ari uche goteba gusibon space mode gatwachire national. Let us have a respect to all communities chigotoka Kenya and turandi ubwanchani na Matiang'i omonye na atende to ubwanchani tane kora monda sagotene podium. So we need to seek sobriety to kwana na abantu baito bonse dinde ba toekiro
Lia kabero msidudus siasa nayo ni sera muna nakwana. Abantu baguchikotoe kirugutali abagusi. Buka toguchikoirero ne kirugeke. Intumuna aba muraba ke bakurugusi. Ngakitwe bangire ko support umugusi kachire national. Number 1 no wanche kiama kiria kira somo usia gutoka gikere Jubilee ebionse bigo chiko affiliation asemati anya gutoka to so transfer mu usi bali bako nchisera kira atesiko ya serikali ya Matiang'i eyegocha mbali go chikonyora getari kende singe nchomo usi no matekere tu agati chikura inga kieli anya chai mu usi talked in one voice and we also preaching the same voice nga let us talk in one voice tusikoma muro Matiang'i tomosege nera toletere amana kurwali machimumbu asachi sencho cha gwanju sengima paka mwaro cha limasaimara ekiro moske urwago kwa wake simio tebanga nimepata nilipenda huyu jamaa sio kwa sababu ya kazi lakini huyu jamaa ni kifaru wa kazi takwa nyoromo gusio ndenera oteno kaiga sate nene obwate mike otengo mugusita isenikende onyigise gukende kya wanchire siko ngiugo isibeli obugetianda bwao korokyo obotanchana igona ngo chakubuli abakusiba space babetanga tafadhali to chama mune nyomba ya mumusi amwa nyagitinge bonsepi tobeke kula yetu amo asege tonge kemo. Okay. Ya eliende ngo kunera, this is a revolution. It's not easy to get to montomo kikocho orwese serikali. We have had Chinese revolution, we have Russian revolution and American revolution, and even a very serious revolution. Saa hiyo vijana tu what? We have a revolution of Niko Kadi. It's a revolution that want to change Kenya. Ntuwa itetu mwakeria mangana iketu kwa demonstration. I was there in Nairobi. Our youths were killed enough. We are bitter over the government to what currently because it is not sparing the youths that it promised to bring up about what we call bottom up. All right. And so I'm calling upon the abantu balibons people serikali, they consider the youths, give them space to breathe. Singing to me to one abono iga into what linda mama. That's why you are affected. Nkonyo mabona iga mukunwa no kubiara kwa na linda mama takola tiki teyo. To go tesa mangana ya to what the UPI numbers chia kaberi high schools onyembwato mwana no lege form 1 ari kwa na itaruwa ligusa teyo to go che ebintu mune ebinya gitali singia we don't have NHIF sha nchiyo omo usi we have enough reason why we should rally behind Matiang'i to bring a revolution ere changing era konyo mo usi asobo maene bwana mnango kwa nabona iga gitenga nchangiro koboko. Alright, asante sana gukora kurwa sori kere kiza cyarire nkogenda sokenye tukurerani ngakiro kirera isiangana Dr. Fred Okengo Matiang'i guchikoba a flag bearer ya United Opposition. The possibility could be 80% because he got what a goodwill with the whole country. Okay. Number 2, he could be given a flag bearer because abantu bali bakurukunga anyombeli yaitu inakwana Jubilee Party bamwanchire bakwa banyene ntuba anyombe chine abantu balika bagwanchire they have mbabwate landslide voting trend baise go tuanje na bagotoa. So I want them to Mheshimiwa Matiang'i munagenda to campaign yae kutara kire nyomba mama usintu twaramo iro kirugo twamwaero koboko arari chikure cha onspi ebembo gikoyo ebembo sigisi ebembo manyi atare kirase okorosia abasani na gochora abantu babwate goodwill kuri chinsecho elinde tonyoro gwanchirwa ewika 2027 tonyoro kwa flag bearer. Thank you so much Omaradio Dudus. All right, asante sana bwana Vinley. Asejide kaibere timanye tinga kya yoroche siasa ya national gusaye ko constituted ya se yansai gekera ine chenzi. Okay. Egere ko ngo vote yoromanye you vote nationally. Yes. Okay. Ndarachi ko suka gochi ya igora keigo ndagitenda aracha kire ya nensa injo moraria munande igatimbwa DP brush ndi onsi go chigontanga igokorera abagitaurie gasi ikiagera bano iga inje tindi ko nyumaru nandi marutingo kuna nobori mofatho ko kufatho ira unyangusu balishi none era ko kani ngamushi uyu nyongo ya maruta agotaka nandi mangana muna inje nimbwato mokungu nyene people need people by the way nandi mbato mwana yomo and I'm very happy mapema your best ona igo nje tinga bwa tipia pressure ndi onsi ego chigontanga gokorera mo getaurie gasi igo ninge bangete ninge ruete kabisa ngorero mo getaurie gasi
togosuka igora ke gasi kwantebi ngasi kwateba na ngamatiangi na ngabe tatoka usira sete style yara toke no nera mwiso ndi gatebe tena dio kankwe na linta toka sete igoba no matiangi ikwe kama mbaya ono igono aga karete be mapema andi chikura bantu ba mwanjire tata muno bero chembegete sati ya UPA muna mwiso ndi ganko taratara na arenge ngwara riri arenge na rokogari ko taratara na arenge nkanyora nkagenda kuchinza mujija transmara mate na wambegete sati yeye andi baka bantu bakungwani njira bambolinga ke ya bamanyi gali bakumbolinga kwani ya kwani wewe ni Matiang'i damu ngabatebi na mimi ni Matiang'i damu kana waneza diega bambegete ku mayaka magongoli gereri abili kirenga hashtag timu Matiang'i igobono nonyeno mo Germany yo UPA yo Geoffrey Kiraka igono nere na baroje no musyo yese ya kurwana none ticket na bagocha konyora igobono njitata ingirwete inani means we can make sure na ngorwane rande Matiang'i ngonyora ali gasi yeye egere evijana bito bikorera isiko gaiga binyore gasi igobono nonyeno mogetauri ongiweta sangiwete kwanza agenda ya nene mnangonya gotebanga chinyomba chiyo bonyansi chire bogetauri ngima ingachingo korasi muna my first priority iko nyumba ya gaje tu mwaka 72 ilikongo nyisamuziranze omnango nyakokora iga nebichana byanyolire gasi ikiya na bito kubwaterana nabyo tome akishuwa ngabogetauri ya harabire. The last question. Yes. Ekero ole muno musaigo no le people naende gwaswera se ulingo wa siasa nkuligyo lekerogo ngakiro che siasa yengo affectiro bugima bwa kifamilia asencheremo gusende siasa ye teriko ngafekti kiagere kero maite kuikanda rari kuru nyumba narana ki abantu abanaki kero nguimoka muna bone kero nari kuimoka gochaga iga nyumba bakoransa bira bante binga gakiko kogendo gende buya noni gaiga chi message abantu gaiga bagonya kondikira bande bagonya kungakire simira kini gombe gete silent bagonya konde ngaki tukwane gabu igo bono igira ndi gonkianchete kuru mamo minto buye kagansa bira onte inga kogosoka gujali gaki ogendi sabali ngia no musubati one kuru nyumba nere okorukulisi pake mundo so bomo jimasimba gali lakini nere na bande inga tata akie sabali ngia nandi ko kuika gali watu atora iko bana bantu na bange paka umutangasaji Ronald Mayaka muna nako te inimbwa tabasani kuru jingongo ichonsi chenze na nyoromo na role transmara gali kirigol zimate nero ngakironde inga ko kuika studio akoro ku apeli maranga so bere ko sengu chinyamira na bande inga gogo ikali gwani ya muziduduzi ande gwani nonye mayaka batebya bantu abundu banjide igobona bagetauri bose asebabeta kongo batenga gakimbwa toko boko nje no mumurabuye gasi igo muna moko ibagonya gwaturangi gentomfini gentomfini ne royo gonya kumnyoka ndi ground kabisa make sure binto ko babire bya. Asante sana ikintu kyo mwalira tabia abantu bawo bagetenga ngerikeke. Asante sana MC Dudus. Abantu bane bagetenga ketemo manyete mimi ni mchapakazi mtetesi no muntu ino bwokoboko ikona ali gocha wancha nga mumo sige anyole gasi singing cho tali muoba no muntu wa approach every conditions utale national utale nsamba ko chire ground nsa igatete mumulike gasi abakore gasi ili akabere I also don't want to forget my wife. Okay. Because it's a special being to my life, Madam Jacqueline Onkoba. Nero nsigera bono mambio ndo simuna naba igoncha binjo tingo cha kubuli ugambi nyombesa ligete. Igo nyomba ningakira maguta ona ali gocha kusaba abantu baitu bagetenga abarayi bali baroni mbasigete na bali bakubuli mbasikene tobuli chukura asobwanchani buli simjitayo tolekana abantu twansene na tosikaine oyo koire kura noyomo ababonsi bini chukura tokobuli. Right, asante sana. Ikintu kike mwali gocha abantu baba bugetauri. Yes, abantu bane babo getorio ngobaira nilingambia se ko ira jinga kiechiga gotegera na rorera maigana bariete sana kerongurigerio moraria gali gondo jisime chigendete kuminyoka bagendete gwaka kuoka na muigwa ngagakie kene mwana ino vinle yore studio gaiga na mwataka ngamukwa nake igomo murango koboko lakini rira singe njoy chingaki akirende nimba njete mwenzi nande gendera ko mbwa tokoboko kabisa nje muno mwisi wa Kenya nje mombe ko bisima pemaria ndeta magendera ni mate bore matungu atase wodi yaito chipara muna bono chingaki asini ni bono omuraria akiyo mamsie
ndoro chenga amatuka harire chikura aro chesire goika lakini nende bira bitabiri simbare tete kakiota ko musabekemo yeche gabu oteli ntakana epari lire mayagali iyo gasore tundu bari abogeka yachi gosoka guchimata ari omosocho mate kakie kororu gosaigo ekero nguchigoso bisi yebeke munantagete epari goru oteli ntakana yatira pake kionga igorari kakiera osigu anje yebeke guchibosho munantagete epari koruko mugari nyaboterere yagenda guchie sani Catholic aki omamzi otari gukuna kego chi street light otari gutubikira oteli ntakana abangina bakore biashara paka saa 2 saa 3 egera najama ngana koma buya igobana bagitari bonspi biyamano sana asobo tegarali na ande mbwato kuboko. Alright, asante sana. Umeomba nafasi kidesign. Tuchukue simu mbili peke yake, tusikize maoni tu. Simu mbili peke yake jamani. 0706181822 na 0796988630. Simu mbili tu, alafu tusikie hali namna gani. Simu mbili peke yake. Nkayemo gusi hello. Ngoyo. Aha. Sauti yako tukupati vizuri bwana. Halo? Ngoda wa number 1. Kabile na zaberwa. Na ano ndo weza mta. Ndora abara ya bandu bose baje kanda bata babiru andi bata ba kore alpaka maraika ikeyo. Na no maana kusaji. Okay, asante. Swali lako tumelipata. Nkayemo gusi. Situ. Wakire bia. Amale na hageni ya studio jitenzi. Abakwa niria maiga mange oyo machi weekend kuri county ya Keroka nero yo kabatamanyiti. Ayo muri to na ta wa bunga. Ta ko boli ko UDA erato ka UDA abungiru ko ruaire kiamete ngao kiaroti umoino. Mbaira nego chororo libo liria kabere. Erato ka maybe nkoboli arengo buiru saidi ya Matiang'i. Nagenda beko mutapoti gotego bagonjo kabagenda ko rumoino una kiate. Okay, asante kwa maoni yako na swali. Okay, labda nichukue moja hapa ya mwisho. Nkayemo gusi hello. Hello. Yes. Sakire nawa kenya. Beon. Chinse moni chike nyesi. Nero koro kwembaka. Iye ndonga te unda basiko support chiboje chiakwana. Chikadi mbale batara bwatambura. Abagambe abaito bebinyoroma. Ekicho chini abandi mbale bawo chenchikura basubatu na batwale tabagani. Yagara chikura chibwatu chinyinga chikwakira mwana tomati yanya alafu mura mangana iba kwa nama ya kigaba chimotre chensi. Alright, asante sana. Acha tumalizie hapo kwa sababu ya muda. UDA ra chinchebe chame ngao no so ime. UDA ya Ruto. Yaani tingoso hata kwa dawa. Okay, asante. Wewe utaingia ikibadilika? Mimi kwa mrengo wa siasa naye uwezi kujua mbele iko namna gani. Na tuwezi kuwa na ile vitu meka kwamba utoko nyaragosoa siasa hiyo uchenji nyomba liba ansete bante banzi ku ODM bakacha UDA that the same velas msitu ni tofauti watu ni moja siasa ubadilika siwezi ama niwezi lakini kwa wakati huu mimi mwenyewe ninamsupport Honorable Fred Matiang'i kuwa kiongozi wangu. Asante sana bwana. Na hata vile mbia mwana senchi kwenye chinga kichino go chega studio next time tutatafutana neto genderera gosema ni abasae nabona baroba kuigwikera mbaro na baroba tagete ego go swaseke wandeke lakini asinjira ya mose yende batwara ubwo abande mbabu ati umanyi bwisaine lakini kero bakuigwa basaibu na inu nende mwasoira se echimbere cyuko ligo burayi na barabugo bakobeni courage di abande banyora ubumanyi na inubuna chenzi kwanyoranga bono oburayi buli mwatete kubwanki bwachakire korekana. So I wish you all the best. Gwikachinga kichine naende na botokoligania singichugo chaga igakogendera gosemania elinde gosuka usi. Na tabire mbia mono naende nyasate yabasenie mine is to wish you all the best. Thank you so much bwana Dudus. All right. Asante. Have a nice day. Asante sana yekoro kwa Hon Caleb pamoja na Hon Vinley. Yes. Wamemaliza kazi. Mwachimu tugerete yambo tukengere yega ankwira na gochanta kwa napiga kwa heri. Sauti yake Rich Marofa Chiatorosa Imamba Yuchimamba Kusia Gima